Jama kwaba from the Tune for TV Plus. I was young, Yamin Chad, celebration of life at the Maame Akosua Serwaa. I was young, Meno Kase, Abemu India, and we show screen is why a tregu for na mason any many the pebia. Mepeso become when yakwaje a yen chilimun way. Young Kongoshe update for celebration of life the Maame Akosua Serwaa. Young Kongoshe from Legon, MNCCA. And one is Obiti Babia, oh, Musa Koso. And two are share life, now quite Chilanko for Musa. Jumadian Koso, share life, no. Sapepe, Virgin, Mamefa Konya Tunayamo, Maame Akosua Serwaa history. Kakra, and Chiletiefo. Shemo Biana life for the Koso, no Musa, Jumadian Koso. What they one type of crash share life, why? Share life, no. Because Yakasa today, yeah. Oh, Shannon go for Musa, Jumadian Koso. Because another dahui, a chess constantly share life no was what I life no snap actually. Yenti boy and Yenti admit your diva. I don't know. Yenti no it's no one that to pay you. It will follow I bet say a lot. Share life no sha e be actually class na metia. Who share life na be actually. And them obi so say what be dey dance aka che be say me am who say share life no live update no bremo ha Yakupo sam share life nti nyema de nyema efe wa papa because ya program see ya program ya de ni say ko to me ade it say omani abrese mo so mo ye bibia ko so bibia o de ba bia no bibia do bo obi na carry another stage setup for the kono obi na carry another stage setup for the kono anti eno na ko say because I'm the kind of stage ni dey e do so o ba awia so e dey metimi aka so o ba ha awia no e be shoulder say we are so far because stage no am going in a 364 ma uye de bene baby duty ase obetimi ajojo obetimi anya pe wata bia no obetimi anya bia se bibia nti no le Akosua na me ka chewo na ha eni ye review no ha se mo fa mo san kan yo mo so mo fa vi carpet grand set share life no one share life no unu bi wo bia onu so ndia dance share life no we about happy another share life no unu bi so ba bia onu ndia dance mo bi say Koso share life no ani be life mo de ye bibia kama no me tell say juma no mo ye o field no and the bibi besi Ghana bibi besi wo Ghana inde One type of screen is here. and the bibi besi wo Ghana ya wo do Monshare the bad life everything I appreciate it ya wo be nyina wo come and the Shatawale mu nyina wo se everything we know na ba say you be here na Koso ene Shatawale stone sa kwa de omnyina tuchala one for ni akosha de na wa ba ho people na be na leading is allowed and then the movement is happening live say ene to follow now bia o entuntuni bia o ni da bia na ko abehunu ho Obasua na wa mana fe no wa follow ye no wa like no wa share video no follow ne like ne share video follow ne like ne share video no share life no go to baby bia mo say Koso acha o share life na wa ho ene na bobo bi mo say ne ma bi Koso na me kasa na me kasa ti na mo ha but wa o share life no share life o ye advert ma program into share life logo no identity life na obi ti baby na o so ma hu say Koso onye hu ya na share life no brand no edikan nti anopa ye bedru about 7 o'clock e ba ye no benefo ni bi kasa say wona ye dem be nyem na me deck so baso amunim no shisi amanko bi omoye mu tu omu nti share ye ni pa remember bia hu na abehu no bia share woni costume kasa wo share logo na e ho ye logo no identity e wa bontin
And to hear page what programs be no. Carpet red carpet red carpet everything 360 na wo sabeka so dey can you movie baby munya fe na wo pese bi program e ma wo ya wa tu pan na o tu pan na be boss ko ni program na e koso na you want to so ku ya o e boss lo group ne munya tu pan ya be boss you don't like that. Me ban up. Me can't catch him. Say security tight. Security tight. Say come on. I'm going to be here. Go mo. You no man stand for this one. I'm here. Mo. That's it. Make an be about life from a good life. Life good match. F1 good life. F1 good life. For life no. Good match. Good type na yan ko na mo share life no. Good type good life F1 good life. Because I'm reporting. Sa no mo ti am life kwa no. Omo mpa de papa. Ade si I just make na dwen na ka ho. O supporting so. Say wa branda awia petesia wa in your own way. Na ye send yam wa ye course am na phone grant for charge. You dey streaming mamo because yet me am live e dey kind of short e dey beto mamo. That's the person you mama ni jim ti do bia no. E be say mama ni jim ti no ye ko ba bia. Na streaming the camera but TikTok there they started live with country. I think I was a TikTok and so more but YouTube. Facebook there streaming live. TikTok good life F1 reporting. Some reporting about F1 any good life. Any was so me type F1 any good life. Any life. Who was so with my type. They do was now type for more from the water moon type. Deck so said we can on a different brand. See everything is we move. We power typing what? Power typing. One type screen so one type screen so you can stay tuned. You can just stand by for any update. One type Keep on typing because they don't want to see. So keep on typing. Let them see what is happening. If you say one day, there be 2 days. 2 days. Nana, Uzi woman history, Pacho my history. Nanusia, e pese e bo Maame Akosua Serwaa history kakra. To be a meeting on. Pacho Maame na yenko. Yeti o. Yo, nana ya oletimon e kasai. Pacho ya tinana ya yenko. Germany. Me yetim lega bachelor. Abusiafo Maame Akosua Serwaa ye kana semo Akosua Serwaa brakatu. Oya Akosua Serwaa fosu. Charles Kojo fosu dadi lumba onya ne ba bi ko ne ho kani aye nyina ye nimu. Ofri Asante Mamponsuta Serwaa. Wono na the first female executive producer. Omo yenya the great legend ene wonya ne ba bi ko aye celebrating ne yire. Edi ya nhwe Maame Akosua Serwaa onwu ansa oye living legend. Eno nti esese e fa kwanya we so niema tifo na hwefo nyina hunu say the first female executive producer wama yenya Daddy Lumba oni Maame Akosua Serwaa fosu. Ono na adwuma de obeye ne Germany ya nyina obudi abot wo bo na sene etam ni kunu Daddy Lumba de koma bodo stage e wo Germany this of ha menimo kasa efrim ya na moko ufa 3 less than 30 minutes no do ho ono na ekone bodo stage akotena se the sound engineer akotena se e na omo ye nhyehyeye e na wo tua sika no pum ade to honom eno na ma munya ye aka control munya obi atemesobo munya ye odonti munya mempai boni munya playboy enyum the quality songs am we enjoy nyina nipa na wo hyase e ma sa na wan buy wo no na ne ye kana semi Maame Akosua Serwaa the first female executive producer our menya legend wo yi dad Charles Kojo fosu edina free sabroki
adrofie Germany ha amana baye dadulumba nani dia hita wiase nyina sa maame asem na ye ke wono na enne ye celebrating e wo ma konkro Ghana mu enti mu amunim Akosua Serwaa fosu no what is in history na meguso a me bom no ono ne first female executive producer oyi dadulumba no a enne mo enjoy no ye de epie ye enti e besre team legal wives team legal husband team legal bachelors children and nanny ubia mu organa hode a mu ketem na mon ko bia program na ewo no ebani for say I think say from 11 to 12:30 na djuma die na edey ashase den all the musicals omuguase the likes of Sakode Kofinti Amachi the Day Shatawale Stone Boy name them all of them hip hop high life, hip life, woman in a guasienne, I celebrity the first female executive producer. After Bodo stage, any other baby call Yeno, Yenia Bema, appear tools, one also saw that Lumba Sene, or a good sound engineer. I don't know, I saw that Lumba Sene. I record the name of the time about stage, any other baby call Yeno, appear to say one of the best sound engineer or saw that Lumba Sene. Emma Nenyomo ye day, deshita we are singing. Anoti, and then one on us modi, Ufi landing Hakojina Ghana, or say be because onim say, Charles Kojofusin on your baby corner, ni yere Maame Akosua Serwaa, one no obada dear. What you say, what didn't my sin as a Kojofusu, a Pia Bontain, Oba Germany Hano, why, Jumada, Oba Basia. Ena ediko jofo supia bontene di mo amunim Akosua Serwaa no ne ho sem na etwago no ye beda mo se e kakra be sa de update no ato amoso mbanifo abusuafo mo power tap na mo share dwumadi no ya gi holop etifie ya gi holiday etifie ehwe se dwumadi ne be koso life in kala e baso team legal wise we move we move baso mo basa mo kasa obetumi akasa bi na yenko yanim pacho bebre munye dede Virgin ye koso Virgin Priscilla bari ono so be ye den ode ni be ya wo na bi pacho ni do be chichi kuro ode ni be ya wo obe wo omo ba kwa mi so ma to mo asumu asem ontie history ni yi omo mo asosisi no ma to mo asumu asem kwa ode ni kura fa so ba bi o bia ontie bi akuna je oba wo be je japade wa meboa ase bubu nuegu mo asumu ya ka hwe kire mo amonte se mo ate mo asumu mo ate mo asumu osambe bia funu obe afunu ba akuna je obe afunu obe wo ye obe wo kwara oh and so producing kwala ona je no be ye awi afunu Priscilla efunu yele Otigana so ntimi nanti. Obeda nanti. Obeda nanti freely. Oba wunye ndudu gba abelewa. Wa gba abelewa. Obeda timi pia nanti. Ontimi mpie nanti. Ontimi mpie. Dana abelewa onya hwehwe. Onya hwehwe. Omunsem hu no mo kwa hanse no mo ka ase maame no oni kama foto mo ye ne biale biala. Onya hwehwe obeka da musa Basso. Como basso. Esumba cry a best celebrity man. Young one who they were basso, Pierre Apostle. so I would apostle And then I'm some with the most papa. I say on for mon share na life ni sustain mon share life no na mon try any good life na life no to intimate sustaining every say and enema hu bi da na mbe hu bi wo eye o makonkro Ghana mu The total. No. Na ye fa konya we so about team legal wives abaso every say mo ka ho bi na dwumadie ye enema etwagu nyina team legal wives for dwuma den ye team ayo ena masa de we ya de abaso enema bebre adane o makonkro Ghana but since team legal wives tigina ye no bibia eda na kwam
ye no chese ye frɛ ye say ampaye dwa odo ho bottom legal wives odo mo abusua ye mra ne de ampaye dwa what you say because ye ntijai what you say team legal wives ye ma ho fe papa ye kan bi ukohwe obi ti se oba tiwa maame panimu wo hwe ne ti ukohwe asante kwen awurade nyankopɔn oba so no pepe just a ma kuku dam what you say kwen e ma nom just name them abna papa bi nom Shatawale ba kokuma no left what you say adom so ohwe ma bi ti se obi ti se wotin che se kuku dam e ma hofefo na anything legal wise kwaku Kristo ye ma virgin boy awurade darling virgin boy darling virgin boy kwaku Kristo darling virgin boy kwaku Kristo night witch utimi se okohwe obi ti se eye offer so nipa awurade nyankopon ye wo mema kavani ye wo mema guyachi what you say entitim legal wives ye be fa konya we so ni abom abaso eye multim legal wives ye kam ho asem ye na yama program na dey abaso what you say efise Maame Akosua say wa what the only soldier bia ni soldiers any full soldiers team legal wife husband and children ye na ka say ye pebie bibia ye no obi a metua ye ka ye ne ye pebie bibia babia wo bia so na esa di esika man ye so kwa man yes amani so babia wo te kwan wa na wo tima usime na tuna betuma ba obetuma ba to tsa de so bi ye yel for 2 days enti se na wo babia wo te bia kwan wa na wo timi medura o tena so ye bi ka ho o tena so ka ho enti usimu ene ya wo tuma medura na de so obetuma ba to tsa de no so enti babia wo bia invite to se babia wo bia so wo da Akosua Serwaa na wo do Akosua Serwaa na wo do ba me babia wo bia no Udo Akosua Serwaa na do brepoma babia wo bia no wantumi ameto ade de so betuma beto tina de no so koso emfa ho mempam ntuma do dem ntwa ka mempam fa tututi fa tutu wonsa fa ye captain ban fa bo wonan fa ye hanki esi babia wo bia bra ntuma no de fa gu ko mu keke wo de kita ne keke kita ntuma ne keke na wo ye wonsa wo fa bo ti keke wo de fa bo ti ntuma na ye identity mo power type ni se ni keke na bla fa bo wo keke make so Mani bo fa bo nine fa bo sisi fa gu ko mu baby ya invite ya kill pro babia obedi me say endonto fo abeso wo mo nyina wo ba obehu mo nyina wo life endonto fo nyina wo life obia ho endonto fo a yi se okotua sika na wa hu mo no wo nyina mo behwe o mo free me say what you say mo be share obi ti say the legend amachi de mo be share ne free mo be hu adma ko nya mo che free mo ntua ka pre mo be share the great musicians ni nyina free mo won so mo de ntuma ni bi akọ nti say mo be so ko se sia betimi akọ ntuma ni bi wo mo de ntuma ni bi so akọ etu be so ko kra betimi akọ ko nya ntuma ni bi wo enti ne ko ho me say so pe yire papa wale a Akosua Serwaa program we asna betimi ya yire papa because oba boni bi akọ oba fu bi akọ oba power type one of them oba papa wale a ko program we na obenya ma mo watima mema ma mo cha ma mo bua mema program we asna obenya bi ntu ye be ma na opa oba papa wale a e Akosua Serwaa program we asna betanya oba papa wale because oba fun ko oba ojifun ko side check akoko nchan omo nko ho side check akoko nchan ye nyam ho ye nyas eno na akoko nchan piao so ye be ma na ye muda you boga na woga na ye mada wale a Akosua Serwaa program ya se ma omo watima mema omo kondo so ye kwa be ma bra that program ya sna obenya bi obenya akoko nchan side check akoko nchan ho na akoko obenya bi program ba akona se de akoko obenya ba ha de ma omo watima ma omo kondo be ma se be ma be bua be ma na bobla ma papa omo bua be ma program ya sna obenya bi ha oba fon ma ho ma omo jija ma fo kuru ma
yɛnhia ɔmo wɔ hɔ mpo yɛngye obi akunu wɔ hɔ yɛpɛ mma papa a ɔmo te awade ase ɔmo kɔpem a side chick akokɔ nkyɛn yɛnhia obi wɔ hɔ side chick agyegyekunufoɔ ma hɔ agyegyekunufoɔ ma hɔ dabi agyegyekunufoɔ yɛsɛ mo ma hɔ nkyɛn ɛma hɔ yɛnkɔwo ngye awaleɛfoɔ ma hɔ yɛnkɔwo ngye awaleɛfoɔ ɛma hɔ na meda so ka kyerɛm sɛ side chick akokɔ nkyɛn yɛhia mo wɔ hɔ yɛhia mba papa a ɔmo wɔ akoma pa ɔmo tumi de wɔn mama abɔ bra te sɛ yɛ maame Akosua Serwaa ɛnɛ maame wabɛyɛ ade papa ama yɛhu mmaa sɛ mma papa wɔ wiase ɔmo na yɛhia ɔmo wɔ hɔ anyɛ side chick akokɔ nkyɛn yɛhia mo wɔ hɔ yɛhia akokɔ nkyɛn wɔ hɔ side chick yɛhia mo wɔ hɔ team legal wives we move till Empire Edra. Now what to say? Good morning, I hope say Uncle Pardon here. Enti sa wo ha on tumano. Yenka se pamo. Mem pam tumano. O pama be ha ho. O pama be che. Fantuma ne bo wuti. Fantuma ne twale wasene. Fantuma ne bo wonsa. Fantuma ne bo wonnan. Fantuma ne ye hanky to go home. Fantuma ne go home. Fantuma ne cry panty. Obetimi de ntuma na ye makeups. Obetimi de ntuma na ye sock. Just ntuma obetimi de ye bibia de akọ. Odi o na pam na obecha mem pam. Si fantuma na call de kitane keke kitantuma ne keke na pakọ ye hia mo entuma ne ye identity entuma ne kire say over program no on kitantuma ne bi your ticket entuma ne your ticket o ba na on kitantuma ne bia na ye side check na ya akokọ nchen o ba na on kita bia na ya side check na just o ya akokọ nchen yenti abaya kanse bi yenti abaya ye wi na makasa sha oba ojina ho mo sha oba ojina ho when you side check when you akokọ nchai and I me banya ne ka say make be sat down for one question na say one question before then I will kneel down. I have to kneel down. You know why? Me be sat down. Once na fresh oh your life na mo fresh na dey there exclusive na kasa tu na na ya o Maame Akosua Serwaa de ayemo a aminti akọ nempra ya side check akokọ nchen ana akọ no chop program ya so nempra ya side check nempra ya akokọ nchen ana fake account nana wenimbra ide pay ni fa mamu fie ene kwase kasa ya mamu fie akofo no concentrate ene kwase kasa ya nti akwa we susu a ocha program ni girlfriend side chick o ha wo church ya kwase kasa no pa yente mo ntwa no pe say wo tra na the viewers na ni viewer ne kwosro jamo mo twa no mo twa kra boa ye gimi na mo twa ni nyina boa ye ye nya type no ye nya type no o ma gimi sem no mo twa na boa ye di mo twa mo fio ya ye nya type no ye nya when say mo hu ni kwase asem bi o mo ye promote show just promote the show ai bleeding is allowed kwase asem is allowed let them say akwa no get friend no say ne get friend side check akokọ nchen me no mo kama mo nkom asem ne get friend side check entuma no ma mo ha mo sem bepam because mo de koma tela for do na side check for tela wo ba giegu ho ti mo va mo mumra Papa yam pasensan ko mu fire on ba giegu ho twita ho mpam because ya dying afena girl na me nti abaya no mo ma ne kwa emuti ho no nkasa mempam akwa we kwa so mo tap school no so ni nya manager mo tap so my why ye fa de free wona wonya kwa ye mo ma yemboso One type share life ni mo bibia life na se mutumi share ma 100 mo share life F1 mo share life na 300 mo promote show ni share F1 life no asie mo asie na mo share wa asie bi share o Akosua Serwaa timo do no timo share life no share life good life share life manengra ne kakra Mote ma na okana na. Yante. O girlfriend afra yante we maza.
Good life. F1. Legal wife, I'm going to Oba kasa ni etie o Maame. Oh, you did it. Come to it. Oh, Maame kasa. Kasa maye medo. Yo kasa yi na kwa ne ma ne kasa gui kasa. Yenti ne kasa no. Na mo kra bo pe kasa. Kasa be da te. Mumra, what was your baby? I'm calling you. Maybe from Mumra. Take o. Messi Mama Akosua se. Akwa adwuma yɛ poor nkabe kamia matu akɔ Ghana wakɔtwa man kamɔhwɛ kamenya pa Why do Messi Mama Akosua se work with mobo na ni tin 24-hour economy go check what man yabi guys man yabi face man yabi na hwan po ba ko bi no kra dem omo kwa hia me omo se yabi ene na mpacho ye fa sada kese mpa Mama Akosua se wa fine why I started the pain why so na ya no Mama wo wen? Our day na say. Obai ma. Yes. And the mama ko bo mutin lo bodoso. Sakola ni kra go bo. Sakola Musha ni monyamfo bi o musisi kan mo ho mo. Wenyam kra program. Na ye na ye ninsa bia. Ye na ye fusa na ye bi o bia ye wo ko Mama Akosua Serwaa ofa no. Kasa be kra be se agro no. Me se wo de she. Wo de We move. Akosua Serwaa your dog. Akosua Serwaa your dog. Edin Serwaa your dog. Nana wa frustrate kura chain. Nana wa frustrate ya. Mo share program no. No mo say e bi Asi ofo ma mo ha mo comment na ma mo say ya to mo ka wa pa yesra mo ma asi ofo de hu so ya to mo let them die mo asi ofo wo mo e kan kwasa se nengu ase ho yenton program we anopa yenton program no we move tell abela ye we are going to celebrate Mama Akosua Serwaa. Yeah, mo shema to sack. Mo shema to sack ya odi areho to sack iwu. Mo shema to sack baby wo bi underground no che no. O ma ne sanka bi. Mo shema Captain Smart. No mo ngu mo shema Captain Smart. We move. We Italian wa mo shema Akukudam. Legends in Ghana. Mama yentie daddy person kasa mama yentie no. Obi fi kuma se bedru otin kan ye den. Obi fi kuma se bedru otin kan ye den. Wa won na Italia wa ye. Ye pe. Ono so design na wa ye ne ye. Ye pe design na wa ye no. Eye. Ye pe design no. Design na wa ye no ye pe. Teresa mba papa Odi se ubenya Italia mi po se ya pa. To fabra. Se wan timi anton tuma ni bi na unya Italia bi se ya. To fabra. To bra. Why? Papa support it. So one time anton money bia unya tale bi kwase ya tobla ofi kumasi no obedro anya obi na twa lolly fema no anya obi na ofi kumasi ba bia badampo nya no osi obe support Akosua Serwaa oba wa tai be ma chama be ma na bobra ono na oba be support no enti utin kran o ye dai utin kran ububu mo were memubu mo were memubu mo were bra ye hiam wo momra na nya fe yentie no mo yo yentie no mo ya maki just beto no wa so ka na yo mo de Akosua beto no mo ka na yo mo de Simliga wa gufo be chiachia mo no pe yo mama let ye juso sita we move Mon life na no pe.
Adiensi amatnas 9 months akuntokwa ene na eba so no ene ye moda mo nsha life ene ye moda e ma moda nie mo sansa ase mo nse matnas akuntokwa 9 months ya bo udua ya di wase ya di maame atam ya di papa atam mo nse life na nipa nse ekoso na nipa na me ye ka be se ye ti na wo pese wo kuntokwa no ene na aba so no na pese wo ye ko sewa nipa wo no se on e boda diruba se life no Beje mame mo na yen kasa wan ana no pay the team legal wife for program na tetefo hwehwe ye no de won ani gina ye no eno na abamu yi eno ti ba bia wo hye bia ye ne tentam fi se wa we ya ka wo be ye de na mumotri na munkonkoduru ho no mo esanse enne de mu behunu no ebeje mo nsam ebe ye fe musicians akesi amu behu wo mu no me say ebe ye eno ti ba bia wo biara wodofo entwentwe wo nan ase entna wa kase wo twen ase da bi wo de wo mpabo atenten no fagu robem na she slippers ko wo kwa decoration a wo mu ye so mu bibia akonwa pepa so na mu nyina because wo mu try so mbe stop no nyankopon ti amaso enti mu nko mu motri he wentoma no wa mpamo de ma arenwo wo de fa bokola fagu kom fabigu nsaso wo betimi de aye ntwaase so be ye dancing cry afa ye nyina ye gichi na wo mahunu se ampatim legal wife for ye dom enu ti no mumu chi na mama wo makoma ntinto wo mu yem ena mama wo mu ho hyehye wo mu na wo mu hu se upon de wo mu ye nyinara so wo ma timi an stop program no enti ene at the end of the day no mu nyina mu be mani beji sise efise mbe hu se de wo ye maame anim maame Akosua se wa ni beji ama betimi no what to pictures. This is the opportunity. Now we're on and then man free or and Maya, my papa Mobabema, Yampa side check, Yampa Conchan or side check, Monya fast, Namunko, and they talk for them Pamubia, and Peggy. Always so glad your own disturb program or no. Guy, you enjoy program. I'm not my funny food, as a son. Me say and the entire was su for 9 months near was so kuntokwa umini and if I saw my neighbors soon and no be besu aye ho monkasa na yen monkasa me boda wuro pa say monka mo ho na program no e ba so and now say waka say we nya ka I am fair to crack for program no I am fair to crack video post where Zion crack channel pay Zion crack post let me say e ba so Zion the creation na yen nya ntem so ya ma me da ho no ya ma me da ho e ba so the queen is herself her excellency ono anu no say what be wa ka ko so mu bi na entimi ni Serwaa ene de omu yam ba si wo be so life e ba so appeal to Sokoduru Ghana appeal to Sokoduru Ghana enura ono so ene obe DJ wase patcho mo nche good life ono go dey fit endo ni me no na wana na dia onda e oni na appeal to mo appeal to Sanko program yo mu stop good life enya appeal to Sanko mu stop program no ye na se na wa ya good life
ayi fo ko ho omo se macho fo ko enye easy na so nyame ama na mbem omo se Abrega says we juma be ma wo 6 then e ku daddy lumba ma wo 6 we are say abade fa na wire da ma wo 6 me pa cho mon type good life mon type F1 no more report program na mon promote me pay before from ya hwe me pa cho mon promote program no pa ma cho na mon share program no yes celebrate ABC da o kwa wo kiki na wo dia hye wo kwa wa sikope makeup artist won twi wanim nicely chese ye decent ankasa wo kodu wono mo aye hu se yes raba na apie no woti ase wo mu hu ye ya no mu ye mu de wo mu se brim woti ase enema wo mu hu se yes team legal wife ye odom no no legal wife the only legal wife the only surviving wife of Daddy Lumba the rest are all side chick forget them no the executive producer the executive of Daddy Lumba band say ranging ya fan life abusiafo yemfa akonya iso na yemmo team legal wife for abaso adwumaden amoye ede aboa ama programming atumi abaso ye Maame Akosua Serwaa ye nyina ye nim pefe se ono ana yi Daddy Lumba ani e fene Charles Kojo Fosu free sabroking adrofie amana be ye hero eneme na ukasa ye celebrity no Maame wa ye adwumaden na ye nya ye mema se kwa awade ne se nya oba bi se ya ankanya ne se ya bre yegusu a ye bre yo nyame empire na me boss Nyankopon ma be ma bia ye mu bia ye nware ye enya Akosua Serwaa Fosu a type na obre so nte kakra nyame moa o ne nya Akosua Serwaa Fosu esu e o abra bom ene wa ware yem be ma wonya sa woda wada every say why ready say die wo hia bia na Maame nka sense ba akoma muntie Daddy Lumba eye Charles Kojo Fosu onye be biko oni ya Maame Akosua Serwaa Fosu omukọ Easter eko bo kwawu na omukọ ye no na Daddy Lumba program me wono na e perform ye bibia na ma bi e ba honom na mba hwehwe Daddy Lumba na ema ne kura fisi Maame Akosua Serwaa Fosu wo ho nti wo muntimi o ma ne hu wo mo oba na ozi kwadwo ema yi hwehwe wo masa ema dodo wo sai na obi be hwehwe ni kunu a obema kwai wo se ma yi hwehwe wo o ma Daddy Lumba kwai ema ne ma yi di nkomo asese wo no mu di bia na chese wo mu kura wo from say Maame we de ehu ne so type da ene ba bia na woti mama kwai ene ma ni bra wa mai watimi ama kwai ama ye ne ukuna di nkomo se a obi ama kwai se ubenya kwai woni kunu ho Maame Akosua Serwaa wo ye odo me se emre bi o atika mu kura ekọ Daddy Lumba hwe ma ne sa wo ti kodo me mfra bi ma wa na Maame Akosua Serwaa ye nya ne su di ntini ye celebrate no what you say because say enya wono Maame Akosua Serwaa anka mududo na Daddy Lumba anka mu no kama ntene enu ntie ne wote ase no wonwu ya akwanya na du se celebrate no enu ntie na ye mu bebrebe ya gi holiday ya tifie na ye bone kidom efisa Akosua Serwaa wo yo do Akosua Serwaa yo do Akosua Serwaa yo do eni ma akoso nyina ye busa ne se Maame Akosua Serwaa Daddy Lumba de odo fa mu nyina wo se Daddy Lumba yo do Akosua Serwaa yo do enti esre team legal wives for ma a mo timanya akwaya kopi mo ma konkro Ghana mamu bibia mo mu hu mo nyina mo nyi twi na mo nkogu dwumadie na se na ye nyina ye celebrate ye Maame Akosua Serwaa Fosu all the musicians ya bobu on mo amati wo mudin mu hu wo da omo nyina beba program na se ama mo di money coach amansa ahu mo team legal wives we move nana ya ye da se wasema wo kan ye na de edi Serwaa yo do ne ye pamo chew se wonya oba nso te se Akosua Serwaa embeda na hu a kire te se Daddy Lumba na mama Akosua Serwaa ren ho na ma Akosua Serwaa mfa ya hu yesra mo mema eya mo nso mo hyem nso na wonya oba bi te se Akosua Serwaa
unto so ni mu ye because e fa bi no ya na mema no so enyama e do wo mu bebre na akoye bibi e wo ho odwin se oba ne sebi wagimi sebi ya na nanom ne yes oba de wo de ane se obetena fie wa hwe nkwala na bema ne de wonnam na wo ye de wo pe no wiem virgin ewia no mu no ahu ye hwe bible mu kura na esi me de some oye bema no nko ade me ni problem wo se me bema be fa oba but bema bia ofo oba sie wo ne yechi no e kire se obu oba no Oma oba ni nhunu na wo nkofa oba bi nso te se oprega se benten ma emedi eni because how dey we say ye kan eto ntwa da nemum so ba be ma fa no wo yira respect on ire no won kwasa wo kwa ji sebi obra one ne repain na bre aje yenya ne sa wo babia enti mema no so ye besre mo fa ma wo mo chia mo fa ma wo mani ate die di kan na mo be fa ye sre mo ntwiti mo yire no no nso yie eno de to ntwada se be ma be chiti no eto asofo okoreye Kuma ekura Bible omo ye na te se wo da bi eye normal na emu fa sebi oba na ni ate wo yire hunu a enye ne ya bebre akwala ni we made that lumba no ye made akwala imam se wa ba one kwase ne mpa ekosiesie fie ma no na se akire wo ne wo abra eya ahomete na akwala we nya ntaban ekodwan so ye ready akwala we nya ntaban epese wotu edi maame nani maame asabi wato aduane amwadi ma se we ba kora mi so ye shopping no de abrew nene wo pese wo furu gira maame ne kon so ye tenten wa frenya maame ne kon ade enti extra mo mema ne eya mo ke wono so ema ye why yeah, no, we move. Now, yeah, that's what time we say. Idea wa bon pay for 9 months. You wa konto kwa app so. O ma di wa toma buru ya no. Ene na ekoso no. Ene na ho no nti bia wo bia na ye kai say tutu mem ntuma no kwa de wo pam obe ha ho mem pam. Bi se fagu ko mu. Fabo hu. Bi se bia wo bia na tutu mrika anopa ekoso nkonja no na ya ya setup fa na wo no. Me say stage makuma tire ba ya jonto fo me na to ndom no makuma 6 ne o stage makuma 6 enti no we move na ensuo mo da ensuo to kra banya ba bia gina because e hoso e kakra enkonja no so na ya asase ya hihye no na just that me say e baso enkofo kra start ba bi mi frukumasi ba bi bebira ba beduru enti wo tenkan wo so nko wo te hefa me si tutumri kana ko adia wo ko to kwa na bom pa ye se ye ko tu na amanfo bebre adwana kadamu amanfo bebre chese adwana no enti abaso otu ho ye den se life na onua bi wo ba bi onya bi nhwe onya bi ntie no hu se ebaso se onya talempo oni ntuma mpo onko owakoma pade taye maame achi nkwade a onko ye gina wa tu ba bi obeda enye den na obedi enye den me se obedi asnadi anaye niwie ne yadi anaye diwie ne yadi ni nyina ekoso wo ho me se oba bi uba mendidi nebe eduane be buse puku edise to sack de edi bi eduane ni ho no yes o fiufie ba mendidi okay come eat free and celebrate our mother okay so aba mate sweetheart mate me say ye niwie ne yadi ana ye diwie ne yadi ni nyina be koso wo ho me say program ya wo kwa ase oba bi obenya no obi aya oba papa wo suban oba papa owo suban because oba bia ni wo support ye Maame Akosua Serwaa oya side check akoko nchen da bi onya oba ogigi kunu enya oba okose amanfo fie anya oba okwa me ato ne din onya oba akoto wale ma no we oba papa na obenya wo ho obibia wo bia wa komapa oba bia wa set the time wa ja ne nema nyina to ho abaso obeta ye Maame Akosua Serwaa chi ye oba owa komapa oba wo suban oba be ma wo fa na sa wan tete no na won ne ya adwen obetumi aboa wo di be ma na si baabi
saa mba ne bi na eba ho ne enye side chick akokọ nchen enye bi na eba ho ye hia omumpo ho ye ne omumbo abira ye ne omumbo abira o ba bia ye ne omoti move ye koya ni se life no na onua bi wo ba bia o mu se saa ya mpa na omuka ye nyina no lawyers ne kan no saa na mo boa saa lawyer ntrofo no saa lawyer akokọ saa lawyer fufuo no saa lawyer is lion lawyer no na omuka ye bi o mo boa baso program ne baso temo lawyers lawyer Rose lawyer Lion lawyer TikToker lawyer Lion na mo be kai bi o mo boa anya sa na court made in China by Temo, distributed in Africa by Jumia. no metra bonti kai na mo boa anya sa na court catch mo court an kan sa enti ene kro mo wase mo court omo de court na to ha mu omo ni o mama ya hu se court twa ntro ba court twa ntro court an kan sa na obetra bonti be so TikTok live because of Pelayo your two rose man I say thank you your two rose man I say thank you your two lion man I say thank you sa your lawyer lion oba be TikTok obe Pelayo sika bebrebe ya tua ba ni na anso no o sam betra TikTok be Pelayo enti no be kai ni bia boa no de be hyenkrofo mu koso muntutu minika na mun ko support program no na enye fe enye omudie ni bi no mo ye Kumase ne de na eno ya brupata we nya brupata we na chese ye program ankasa program we ye eno ye metifo program no mo ye Kumase metifo what you say metifo de no mo ye Kumase omo no mo ye metifo de nyumnya mo akwansafo metifo de no kwa nyumnya mo akwansafo de omo no mo ye bankuso Junkie for the Bankuso, I know you're red. Now you're red. Red program. Wait, I think red. One of red. For and Monyam or Momo Sobi. I have for just and perform Obano. Every crown person who's any penny be and no who and then I teach you for you before and perform some will be Kokwa, what you say, the power and the Monyam. I have for what in the dear own that or eba ho ene omo omutetua lie 2 minutes na kokoshe wani so ade obehu ma kosha se wabetumi na twa picture and akosha se waso wo mo bibia opeso che ne nsem opeso ha age no bibia so opeso ye ne ye bia no akosha se wa o ma o se bra na mu ntwa picture na fa bo wo dam dash o da kai se oba papa bi ba Ghana man mu a obeso portu be ma bo bra fe ko dofosu chas da drumba obeto nduma abusopan ni be fe to sack awie funu ni asie but ye de empaba yes so you were releasing mu say ye amana ye fe enti wo bia wo bia tutumnika no pai tutumnika so na dware fa leta semina kin soap na wo de dware na yan so de show for motom na wo mpagya wo nsa na wo nti obihwene mo a wo beton niam wo no so ye ka kire mo obi anko pe show memeti obihwene wo ho na ka se program na se kra na nkrofo motom mo ye mpesa bi wo ho pe show papa bi na uton aso ta uton posuane mako na uton wo bia wo ba dress neat program we near red for program no wa be dress basa dia ba o ba dress na fa wa fa de ntoma no ana t-shirt no obetumi afa de aye wo ho no wa ba mo fa nkoma telafo no mbaji aguo telafo dodo na aye oprega benten teles nti wo mu obaji aguo atwitwa mo fa ma telafo oprega benten oprega benten telafo ko obaji aguo they me could daddy number some 06. We had to do my 06. Now daddy number full of him 06. On the DD my 06. And the Monty Benten oh me friends nice side chicks. I think that. And go for your charge mine. Me say Benten and the Faraby near. You started you know na bra be a friend na I think na ya Litmon. I know say no. Me wa me wa. Na ya wasase no. Na ya na friend Benten no ana hwan bio. Ah say me nam didi ni man me pese obo hu dawuro. Mama me wa de mama nkyerɛkyerɛ mu. Enti Benten na say I was a minyan show, but when 10 and say South Africa, buy your for papa penny or ya twice in age, and now bet me. I won't know.
akola ofa papa penini dinu Okay. aha no atemi me da se pass wa kira se you would didn't Maame kwate aha edi a wo South Africa those days ani wo South Africa ni e ma Germany se pani ko fa kwala edi a de ma no you ben 6 ben 10 ben 12 what you say if you say one we we dey now e ben 10 because what you want in 2010 what you say o say one ye no dey 2010 edi e mo na say one ye ben 10 na ye ben 10 no I say one ye ben 10 yeah ni age na say anata no ye ben 10 yeah so what you say and then I'm at the idea of prega ben 10 mo je mo me wa what say minim say o wa ha me ba kwa management be senior ma but me tia say na me no me ba ba kire because me ahase what you say obi awo me ba ben 10 na ben 10 o se o mama me ko se wa ho nto no a yes ya ma ho nto South Africa din na to se o mama me ko se ho nto no de a ben 10 ene ye ma ho nto ya o prega ben 10 Sama titi so ye ho ho. Mama I check for go one of us Me say chira wo ama ya sama titi so ye ho ho. you mo ti bi mo virgin virgin yes dear me say me ko mo live ba ko so sisi a we say omo tufu omo manya tu E di o mu sem sa no mo dey ayen 5 o. omo tufu say enter free da baba ya so sisi a baba ya so Me say na ko ya wa bro. eso omo tufu e se wa America for omo to nkrama yire say bass won so ya no hwe bi nana ya omo to nkrama no ma wo US no usisu ana be ma usisu na so wo yire na so ni ni ja kura aso wa ko fa foforo enye sa de oprega tini be bia obema le be fa no ne ko pe be ma so wanya asemi am so kwa ya for say de mutufu ade wo mo esempa we ka afa no ai o mutufu se si wo mo tiate oprega bente ye nya ne mu se kuta ne mu se oye bro ni agwa tank tampa odi body ampesi mom ka so de mutufu any ba jambezie mutufu munya ntufu samo se ma so mo timlega wives mo na obodi ebedi agro obafo kan mo ante wo se yedi nsuo ne anwa bo wasukura mpo a ano nye de se ne yedi timlega wives abo wasu ho obafo timlega wives na mo de yedi agro no we move abelaba ebaso eti bia wo se bia no e pa cho bia wo bia no ye hia wo so wo akoma pa da ye maame no nko ade a bia wo bia o dem tuma no kwa ye hia so be pam mem fa bo wo nsa keke fa bo ntu esi fa bo wo yam fa bo wo nan wo de kita no wo nsam keke na wo de bra why o de bra bia wo bia wo O ni to mani bi no bia pam bi chiche o bra be dey be free. ai obi apam bi chiche wo so ni to mani po a we fa nkoma tailor because oprega bente tailor for no je ombe twitwa omo mpam abronti mo fa mfira keke na mo nko enu ano no ma mo fa nkoma tailor bente for no je omo twitwa no obeji egu obeji egu abronti obeji egu papa ene edwumadin amoye me se me ndai abo me hatre da mo asi papa ami hira mo ye bojma ye adwumadin na celebration yi ba so ye betena ho wo mu de ekura mpo ye yi junkie for de ekura no mso mo dia e friend PTA meeting no ye from house girl for a party how my that's me that go red industry the pen red industry house girl you know because someone say there na kraba hwe ye there nya red papa yes I say they want what think I want in the theater o se dey move so to masra target some cost of program am say the commission man theater what jam Ghana na ye no dia ho onu kura obetumi aba o
Come on, na so bet me ba say to say be free police for say wo obi anya ohwe bra nti obet my obe say yes abi onye obi anya ohwe bra obi anya ohwe bra kunani a wo be ye kunani ya free police for say obi anya ohwe we ye kunani kuna meeting ale we ene ma me yi ana obenya su we ene ma me yi ale obenya su we ene ma me yi me say we move Mon promote program. We move. Maame Akosua Serwaa this one yes. We move. Team Legal Wife. We move. We nye frefre kobo program ni bi. Ya se bra. Obi awo bia no. Akoma sale. E koso. Ene twa. Ene ewuroi. Ene ade na FSC. Ade na FSC. Ene ewuroi. Anya omudie ni bia. We na koso no. We na koso wan kan na upe program a ebe gidini the whole world. We ene na koso no. What a great atmosphere. Oh, so who send a honest atmosphere no crack say, and your papa be cross war. It's just any papa be cross war of atmosphere now, why you almost show life. Oh, and I says, Nanaya, baby, oh, Ghana, Charlie, boss that area, and it didn't cry at your Sika 4 at the 4 the cohort, that area no more. Uti didn't cross at the 4 and Sika 4. I prepare for why you do and a program. Yeah, Akosua Serwaa you do. What you say? I don't try. Akosua Serwaa you do. I think me and just yes, the masses. Oh, say okay, can say I know I was 6. Bibi Abeka bi I know I was 6. I was 6. Daddy Luma funu I was 6. Hey. Somebody dini na. So no ba we say oba bia nwusia na won kwa na wonsia. About the time I the cook will let us pay my own 6. Hey! Now you made that, now you're there, my own 6. I think that you oh, you say, Grandpa Canada Dumba, because of our 6. My 6. On the so on one hour, Ghana for my on tea. My son. Go forward, do a deep Mama Mimi Samo. Natamana no more ye no wahu. Sa ne akwala ma bi na come ho na wamu na nanim no no ye oprega ba na so no so ye hwan ba. Na akra tamana mo ye yi no mo ye mo concert no. Ai o na mo ya wade no. Oprega firstborn. Ai ko bi be ka say. Akra ya mu na nanim se ya. Na wo ye that you guys me be say meta o ma se ba akwala no we nim ti say o ma so Johnson. When one say you sense and I'm say hey go for message you. Because we are. Anything Oprega the first one is our boy no. You. Oh man, we can tribute to your man, man chance so kind you know. Oprega says his best. And go for the soup. And the vicious leg are your course of downfall. So I your course of Messi boy aye hu bo aye hu no ma wo mo na wo mo pesa no na ti Frida si bo aye hu no because wo mo nyina akadem hey science Yanti omunkani na check why na say you dey to see that so na so ba wa so ba ya to see am say munti amu science omunkani na mo ya life so Akosua Serwaa munti nti onu no ewinwe o ye second evil bia on something about miss Mama say why second evil no free that Frida wa boda mo Omo life Virgin sa life no so na no mu tufu no ena ko tie no mu tufu no yenti life so sesi amu ina mu podo gbeni asema be ma no se ebufu nti no wanya abotre wabọ na sum ama phone no crash from ama phone ni apapa so what would the edeba
awale fo mmienu etifie saa asem wo ehunti of a Germany sister yes no should be abo this somebody asem bi aka so sa ba na de entro odobroni na obi we Akosua Serwaa na yo ma ba wunua obusie ni no what to go ase Akosua Serwaa actually before omo ye very violent people omo ye liars omo ye fabricators omo ye manipulators omo ye connivers omo ye Kabika ho name them wisely deal with them wisely and this intimate celebration of life celebration of day let them do it stamp for boss there's some celebration of life no I didn't make judicial judicial no you from buy timlega why mutie e be hu sesa en sakase ne ye judicial no you from no and e be hu sakofo we no no so ban the real life omo tie e say mo so person ko apim so mo ko e say judicial one man am timum ye nyom no mo nyom je na mo ye ninyi Mwai yes am pay gwa yes an efre ye be ye mo dia mo ndu we afa na so to ba mo mentia mo kakra me ko to na salon was say a notice of appeal ko ye ne de akwa yes omo ye da to no ba bi akwa achi wa abusia panyi side na maame no ni pepe bia ene de wote one person wo so na no awon pe na so aba na se ye we ni e be ma say enyase abenya se ya e na won pe api bia ni ho wo kwa api na de be no de kwa api ento ma se da no delay no ma no notice of api no kwa ye mukasa o akabana ko ani school hu here o school pa hu here mo mo sisi fire and mo ba cho se mo sisi fire mo sisi fire and mo mo sisi fire oni mari se tikia ya ti na mo ka se mo ja ene ya de ene de mo ka se mo ja ye be ye mo ade ama mo akasa mo bewu na wo de minim se anwumre o se ye la afida fiye obotai ono ni gane mu no ye fa na obotai number 9 be so mu abra papa be so mu ono ni dia me dia ma no ye fa na obotai Ghana for the way am obotai obotai number 9 be nyam kwa abota obotai number 9 be nyam abra papa be nyam enura na mo life enura den na mo ye wo life enne mo se mu nja ye na yenko ye ya ade enne mo se mu nya no mu koye mo sabe jone mo ba bre ade na ayi chese ko for mo ye tire loud o se ye loud nti mo nja ye na yenko ye ya ade mo ba aye na mo ka se me say e je ko dey o fregadia o pe dem ya so be mo be fa na wa go for life no so wasi for mo ba bre o na only say virgin adese akọ mo so mo ba bre only say ayi obotai ohun since abra papa bi so si ni so no okache ni kru say yem franco fuzika koma wala mi de bi nya asemi ka okru say da obuwa sika no beli na winning sasa abra papa bi freedom man is happy abra papa bi de ni so so aya na ha no ka odini ku so so na si ni ku ba fo no so ha no ka bi ye no because they say na me nam ne life na say ena obi be ka cha ne say Frida odi ukunu na to so sa odi na to so odi mi kunu to so na me si wei and the abra papa bi say otiti o msa wo say yem fa go fuzika koma o nam de mi nyimi hu fra se mim and the freedom no ye mo ye fa o ya ade no o munja ye ne ye ya ade o si munya nom ko na o mo ye violent Frida na kasa no wa se de o ye na enye de odi ye Maame Akosua Serwaa no no wonimu se de o ye ne nye edi dada o munya mu say ye violent no we nyina support Akosua Serwaa to so maintain status of bribe o no I share the first video of come Akosua Serwaa Frida na kasa kwa first video Akosua Serwaa flash was so friend say bra pop screen buster o so dey carry na so Benny yes are you alive o drama you yes all life e grandma you so about life
Ah, life ni tie no. Adeba kwa me hu owi asene se ebusuafo adeba kwa me hu owi asene se so obi na obetimi de ato am ya tire ba afi na me ko pem obi sisiw na wo sori me se ahodi bi egunya no ho ebubu o mapre am telling you ene de oboka na simu nya no monye oh matraya oh bobo ana popuni se lawyer na omo lawyer we no oye smart lawyer na ma kokodro bia ba civil for mu no I'm telling you yeah na onim se anika samba ko wo so kan ho pa ko so hine leka no de ba o mentie kamayere so kakra o mentie kamayere o de entie kamayere mi pacho obi mentie kamayere o mentie kamayere Ah, me de ato na ne la ne nye. Aha. mutie no e ma mu ni ehwamo Mesro. And if you're Nothing will happen. Nothing will happen. Nothing will happen. Brother Sema omuno omuhwamo. E kwa na me maka se BBS. Messi 30 minutes. Mama your new location no. Ah. I want kind of Kumase. No takra de nyasem. Na afia wo location when I open location crowd ready. If you location na no mo fofo ko ho na nya no mo ko ho. Location. E to pa just ade o ya wo location. No, it's Airport View Hotel. Evis Event Center. And how boy or the Takashi no here? Oh no, fiat me e to ba just afia park you crowd all so ane park you crowd akoni wo so da. Airport View Hotel. Kwa je say here. First say go dey crowd akoni wo da. Park you so akoni wo da onimo. Hotel Evis onimo wa akoni wo da. No si wi na nya wo no ne. Ya damas ya shuramo. Yadamazio nyamishramwe. Yadamazio nyamishramwe. Afrafele. Pasna shiegu. Nyamishramwa. Okrafo susi wadamasio. Inafia won't make us. Eti yadamazio. Hey, kwafo nwadu beje. Nyamishramwa. Konyo fosuda masio. Nyamwa kamaya. Okrafo utuma ya pempam. Utime kaza. Muna nura mu ye dede, anya muna nura mu se yi. Mu mala afeje mu mame de wo. Eviana. Tie o se ada mama me de wo just o tire kra enye o type puti. Afia type puti. I saw mutirim. Mema for team no we abo mema for team no mayo. Say afia suspect type send location they are not so for the airport no. Afia suspect me type here Airport View Hotel new location. Airport View Hotel new location. Yeah, the water. Maybe the EV Event Center. And then baby omo henye event center bia. The chese afiano one man go for I disappointed. O did o sha se samutie. Was it bloggers mama disappointed. O ma disappoint him. O mu gwaduma. Ye na ya ngwaduma. Okay. Mama and the first was like so one mama dey awo e say wa type a mistake nensa wo so nensa da it is the first like oh just start and so hey they say we try my boys The police for crowd on how the security for mu go around no police ankasa crowd police ankasa security so mu go no security so mu go around le chese no baby o tikura no America ho no wote no o dimi mpia bontene menyi me ma yankochi obi bantum security so mu go esi ano menyi me ma yankochi obi bantum na yachi obi bantum se se fra wa ho mfa menyi me o de sesa no wo ye ya onwo ye ma kwa ba ko na
or track Maame Akosua Serwaa etiquette no and waka dem no because which and waka dem no men kwase obi support da mama ko tiri ho na ye chi obetumu a ye fro kra wo mfa yo boys na mama wa adwemu na ho wa fierce nega be soma asem ho bia no security so mugu ho no ko no mo chi wa fierce nega wo fre no kra wo mfa business me na me wo business bi no mama ne Muti bacha oma phone bolo ye man bolo ye nti fierce nega no pay. Why would I buy my business? If I mind my business, what will I gain from minding my business? Me. Just a man tea, my 4 buckets. And you see a cohoro make us here. Say there are many details there. And this I'm not going to press street in any morning. I don't mind your business. If I mind my business, what will I gain from it? Nothing. But you see, the happiness I am gaining because I'm a group of people. At least, it's 200 and counting. You see how happy I am. I'm just oh, my $100,000 square meters are feeling. Now what? Over high me menkunya. Na me de usika ma wo back. Na me se kona wo se won kwa na the azam. E odi o boa. Ade le go hon. Ah, le go hon kwa no mo ko jawa. Na let me have you kumasi na. Let me have you kumasi na. Mama no. Na obi a ti tanto ne konwa ne da so buwe Na konwa gira appreciate hours ene da so buwe Meso ene le konwa no mo konwa wa ka o what do I need aba na nye konwa de buwe abushafo konwa de buwe ya ye hwe de life abasa kese na ama na hoso no abasa kese na peja de se wano pe no abasa bi ani wo utumu homa utumu aya pempam abasa bi ani wo fankwala zamti wo ahoma ne ba ko betiri moja bi be hwa gisam osoro na moja bi be hwa gisam no de on tanya dog style kasa ne dia afia nega o kasa osoro akasa so ai Mundie wanya fru wo bo wa tie ne ya enumre no wu sick leave oso wanya fru wo bo wa tie ne ya enumre no wu onye furu wo bo wa oti o ye no nyumre no wu oso onye omo ina ba da motivational speakers and the Frida go to the for say omo ina ba da motivational onye ba motivational speakers fast avera manya furu me bo wa she na won dem but eno nyumre no wu oso onye percent of us Ghana. One try. Then so am pass we kunafo a. Who could wundi 1 year. Wa ko tutu kente.